Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya mawdu kaliman tu si saging ka iya muhadaratan naging ka iya aqidat ahlus sunnah wal jamaah na tiada Kristanu tu so mga importante ron agi pinaka importante si ko miratias ikwallah na makuri kaging kutua akidanian imanian kakagia udi makuri di makasugat na diketarima sulang-ulang wanang galabukian mga amadayan kakagia mabibinasa aging kutua panarimayan akidanian siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Di tanulilipatan na yung kutua tunay ni ipukaw tanu si kumagina tanu kakubay tanu si kulagidaya agi yung utauman kadin maka untod sa para si ko Islam agi daging kaya di tanu di kapamaganda uay na miya sigurado nga amin ni surat aging kutua kepedekasan kutua pekasirungan Allah saging kutua arasian si isa alungan na mauri nago miatang kada miya pedeka ko mga tawa kebubayaan yan nana bau tu di miya kapia-pia paganay si saging ka iya penutuntan aqidat ahlus sunnah wal jamaah aqidah para tiaya panarima o ahlus sunnah wal jamaah agian na ahlus sunnah wal jamaah nagian so ipuun si iku Rasulullah so mga sahabanian so mga tabi'in tabi'ut tabi'in na aya pitpitaniran nagian kutu akapito miyaw na aniran ahlus sunnah wal jamaah ayaron pa naging kaya mga tao aya akidah niyan na ahlus sunnah wal jamaah na paganiron naging kutua akidiran giyong kutua panarimairan na aya masdarian aya kaya punanian na su kitab Allah su Quran na gusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam amia tangkad amia kurik nagu si penmia katitayan o ijma'us salaf as-salih agi din so mga sahabat Rasulullah mga tabi'in ay ram pitan naso kapit Rasul sallallahu alaihi wasallam agi na buntal aging ka iya para tiya aging ka iya ahlus sunnah wal jamaah agu po man si imiya kapun si iko salagaw ko kitab Allah salagaw ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nana aya manana kena ba aya kepitian kena ba si imapad ko grupo ahlus sunnah wal jamaah kaaya manana makaliliuro. Nah, ikadua aparat ayaw ahlus sunnah wal jamaah na sulang-ulangwa na miyatangkad akurik apad ko mga katur Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini paturairan sa ginawairan akatarima iranon oy na inuto mapteru aso miyatangkad miya korek sa iku katur Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya sabab na adna pimbebebu mga hadis api yang mengulan
Kena ba miya tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa aya karina na si ikum yang una timpo na ada na miada kapasakataw adi syekh di imamangsiat sa ikum mga masjid ta mga ala na miada kapro sabab sa giyong kutua miya kalaruang kutua kaya pangambulian sa hadis. Kakagiad na kipa kadadar o mga mampunay sa imananian na ilmu. Nasukyadak piyan, kaya kay kalabus udat to a Muslim, na kagi kumaw mo sa Idil Adha, na iniliwiran o kaya pakasumbayangiran sa Idil Adha. Natingiran na kurban na miskaman, sumbuli na miskat. Tiga giyong kutua mama, piagi tirafannya na giyong kutua benar, agal bekian, natigyan na penutul na karkan. Aya mana mini sa uga kengko hadis, apitiru nabi na 300. Oi, 300. Aya mana niya na pelutu ko mga zanadika, penggeba, pembinasa, pemaawing, si kayamanan ni Islam. Oi. Nana siung beli Iran. Gitu karina sagi nga tingina kullu ma sahha min sunnati Rasulillah. Sulang ulang wanu niatang kad akurik apa di kumaha katiru nabi na patut wajib suka ketarim awon o mimbru si iku ahlus sunnah wal jamaah. Aginan mangurip Allah. So miya kapia-pia saging ka iya bagwa timpo adna mal asay kasi Asy-Syaikh Albani na miya gaganian miya pakasinggaya iyan so hadis ama beger agus so hadis ama lubay. Oy. Kakagian na mga tuusiranon. Ana mga tanda iyan. Naginan so ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa lang wala pakuman yan na hadis? Hoy. Ikatlo, apad ko para tiyaran, naging ayat yan na al-marja'u fi fahmil kitabi was sunnah huwa nusus al-mubayyina laha wa fahmu salafi salih wa man sara ala manhajihim minal a'imma. Mana itu? Na giyang kai mga tao ahlus sunnah wal jamaah na aya marjairan siko ato na iniba na akida na sukya sabutairan ku kitab Allah na gusto sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam nagu mini sabab si iku sabut o mga salafus salih ayaman niya na sumya katunduko Rasulullah mga sahaba mga tabi'in naguso mga tawa taman diniman to aya kapitiran na piyang digiran na inunutaniran na so ato na iniba na kapito Rasulullah mga sahaba mga tabi'in lagi di ba to mga a'imma miya nga bubaloy mga imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik, Ahmad gagaysin ito naginan ipanarima iran oy ikapat saging kaya akidah ahlus sunnah wal jamaah na usulud dini kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yahdusa syai'an za'iman annahu min ad-din. So mga pakaasal o agama mga pasudan o agama mga tumadeng o agama nakalangulanguan yan na paglindinutupya kay sabutan ng Rasulullah paglindinutupya yago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nagudi ke pakai kuisa atau ibanian bebegui agiang ko tua pasudan nagu mga usul o agama sasati mambuasay aaya pipikir niyan naging kutway ni umanianon na padutos iku agama na dautos iku para tiyaw ahlus sunnah wal jamaah kaso para tiyaw ahlus sunnah wal jamaah na su Rasulullah na langon niyang piyayag sumanga ato na iniba na mga pag-asal una yan o ayang maana niyan na naagama oy nagiuti para tiyera. Ikalima, apad saging kaiya aqidah ahlus sunnah wal jamaah na al-asma'u fi asma'illah wa sifatihi isbatun ma asbatahu Allah li nafsi aw asbatahu rasuluhu min ghairi tamsilin wala takifin. Ayamanan yan na aya para tiyaw ahlus sunnah wal jamaah si iku mga ingaran wallah naguso mga sifatian nasadin sa miya alawi ko Quran at tiyatap wallah kung ginawa niya na ingaran niya nuto sifat niya nuto na piyara tiyaw ahlus sunnah wal jamaah udi na tiyatap puno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutwa ingaran niyan mga ingaranian nagiuti para tera sa aya makna niyan na min gairi tamsil kenapa ipupengibarat wala takifin nagu andumanaya aging kaya makna niyan na sifat wallahu di inangaranian nagiuna ni para teyaw ahlus sunnah wal jamaah biara tera na langulanguan ay ngaran wala na pera tiran kagiya piteru Quran kagiya piteru Rasulullah miadoy saging kutaw pamanah hadisian sa gitu bu piara tiran ay mana nalay di barato alimun suwala na matao na piara tiyaw ahlus sunnah wal jamaah suwala na matao dira na yamanan yan na ipengibarat sa tingnan na lagi duka tawi ayamanan yan na syanti sa lagi daya lagi duka tawi ya lagi daging ayamanan yan na giraw sa di YouTube piara tera na suwala na alim matao ha kadir pekagaga piara tera na suwala na pekagaga kenaway rano pa man na ipengibarat suka pekagaga wallah sa tingiran na pekagaga mga kaikataya manaya ha na di kaginas wala na laysa kamislihi shay'un so wala na din na pangisin yan si ulang ano say oy din na pangisin yan nun ulang ano say para tiyaw ikanam o ahlus sunnah wal jamaah na at-tamsil wa at-ta'til fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. Nah, ikan sanggut wa para tiran na sudi kipang ibaratan si ikwalla nagusukap tila kapugung na si iku mga ingaran wala nagusu mga sifatian na ika kafir gitu si iku ahlus sunnah wal jamaah basta atawa din yan di pangibarat sa wala ko ay mana niyan nakaad niyan na tingin na kufr gitu para tayo ahlus sunnah wal jamaah dahil dito mamuso mga sifat wala oy o di napapakadaan agi yung kutua sifat wala di niya puratayaan au budi mi alay ko Quran o budi mi alay ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya para tayo ahlus sunnah wal jamaah na ika kafir to ika kafir na gitu so ahlus sunnah wal jamaah
Na dinian ipengibarat so mga ingaran Allah mga sipatian siiku kaaden siiku api antu na ununa say kakagia ayar piran na iku kapirutu oy pengaluin tanunan patita sakanaki nasi aku manari sagi gaya ahlus sunnah wal jamaah lagi tiga pengalihatan ini maka susun taruh gitu para tiaya tamamu mantap kan dimana ya banyak itu masuk surang ikap itu apa saja yang kaya para tiaya ahlus sunnah wal jamaah lagi kaya al-i'tiqadu hululullahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi au ittihadihi bihi kullu dhalika kufrun mukhrijun minal millah. Ikap itu nasuka para tiaya sabas wallah na suluk udiin na penggaib seikusai lai di baratu manusia na ayamana niyan na pesulukun penggaibun udiin na pagkaisay sasiran na langu-languan ito ating ahlus sunnah wal jamaah amay kugiuti maparatayang kaaswalla na pesuk sa iku manusia na ika kapiroto na ipakaliyo sa iku agama sa iku Islam gitu iso Ali radhiyallahu anhu sa iku kaya pakasambiin na khalifah nana giang ko tua mga tao ami subra so ayam makna niyan na kaya pagagamiran sinibarat to mga khawaris oy nana piyaki ubat yang siran giubat yang siran kakagia pad ko parateran laiduan na ketuna sia paratena suwalana suksi ko manusia na ayap na pitur ina na suksi kwali na giubat siran wali na pia kainian asumya patay niyan kira na tutungon oy kainu na kagi misubra agiyang kutua kyang galbagyan sa maasya kapagay sa aniran suwalla aguso kaadenian sagiyang kutua paratairan akhululiya ayam ana na pepenuus og suwalla sa iko urip niya nana giutuy para tayo ahlus sunnah wal jamaah ikawalo aparat tayo ahlus sunnah wal jamaah naging kaayatina al imanu bil malaikati ijmalan so ahlus sunnah wal jamaah na diri suwa tiari mairana piara tiran suka adnu mga malaikat wallah saya madanian na jumlatan piara tirana suwa kisu mga malaikat wallah na piara tiami sama adin siran oy ayat ditabi ubaadna inalo Quran baadna inalo hadis agiyong kaaya lagi da iya malaikat lagi igelebekian oy kaberati aniran tu birisu basta adna dalil sa hadis na usah Quran oy lagi di baratu Jibril Aisyah agelebekian na ipugusu dia si Rasulullah sa Quran mga ayatan oy lagi duto udi nagyam ko tami aloy si kuagama asabad ko mga malaikat alagi nagyam ko tamong karaguso nakir nayagal bekian lagi ana nakapangiksa minsan kana nakubur ada ni kailangan ketaon ama pasadagim ko tua katambuni reka nagiutud ni kakudan salairan reka pengingis engkairan nagiuti Rasulullah na ini sugian ipamangnitan wallah ageng ka ya uripan wallah apakah begini naging kutua pusuyan ka iman tu na
pepengingiseun. Malaikat aso mungkar na gusto nakir. Aku pun ro di makapas na mi unsu siksa. Mi unsu siksa saging putu akubur. Naudzubillahi min dzalik. Kailangan nakya kapag galigradun tanon no mga day. Malo tanong ko pag-examine na ginawa tanong, pamakaisip tanong, antay ikad na naka, antay tuwan naka, antay nabing ka, antay imam ka, antay mga pagaring ka, ha? Maki, niya master tanong na. Oy, nagiti miya kapiya-piya na, ay madaklap pa kapas na, dapat sa exam na, miyagista din. Dipuraktisan yan. Kaya no, naigir mo na matakaw ka. Ami pesgawa ka agim ko tua lagi dutua lagi tutup na mga pakalakalak. Nana gupunda aligradung ka di kaon mabubarasa na mapakai akaribatang kaon. Mapakai akaribatang kaon. Ayam ya pia nalala yung tanuaki di perugurugudin. Pamimikiran amay dinari ka mata guta saging kaya pubur. Ketawag ta si karomanga, karema. Ketawag ta si wata, ketawag ta si ama, antaw kasi pagari, mga bulayo ka. Da, sekabu, da apa dekaro. Na ino nga di po na Maria ginawang ka. Di nga kisyo na iso mga padeka. Kagiya si pagaring ka na, miyanulo-sulo barasimbo, si karomang ka. Na, di nga sila surigi. Kaaya maanan yan na, ayad na panamarikan na giginawang ka. Giginawang ka. Lagi dari agi kaya kapag kauman yung sina, mga sinma kauman na pakisurat, isurat umalaikat, aging ko tayo manan yan. Nagpadeka ko, pakasirungan wala sa aging ko to aras yan sa aluman na mori. Na yun ko di kabubayain. Padeka ko mga tawab, kabubayan wala. Hukat mahabbati lil mutajalisina fiya. Kapadeka sa aging ko tayo manan na kabubayan wala. Wajib wala kabubayakan yan. Nabuto di mana niya na miyakapya-pya na isyak ini upama ka mapagistano su ginawatan sa pupaka darpatano si na pagkumanan su ilmu pagkumanan su kalakakwala pagkumanan nagyang kutay mananian na mga bala sa pagkakuha nga amya makalala kaadun na hadis Rasulullah aamay ka mapasa nagyang kuta majlis na aya pakiptiruruna kumu pamanin kanudun kap lain ila ang Allah. Adun pernah hadis sa minisumpat yan nang ta sumbian sugal baka kaayamanan niyan na mga rarata sa ayamanan niyan na mapia. Gitu gira miya kada kalso kapag ikhlas o kapugating o bagay sunaya kapangadi si ikuwaga mawala na milain ka amya salin. Miya salin siya ayamanan niyan na si misilin si saging ko tayo manan niyan na mimbuliya pag-agama. Oy, kakagigito ba? Silin wala aging kutua betad aging kutay mananian na manusia. Ikasiyawa para teya aging kaya Ahlus Sunnah wal Jamaah naging kaya al-imanu bil kutubi al-munazzala jami'uha wa anna al-Qur'an afdaluha wa nasikhuha wa anna ma qablahu tara'a alaihi tahrif. Nah, ikasiyaw saging kaya para tayo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na piara tayo irang sulang-ulang na kitab ay ini turun saging kaya dunia apung ku Allah. Taidu Zabur, Injil, Taurat, so Quran. Piara tera nuto sa jumlatan langon-langon. Agi mo ta original. Nagu petsa parateran mata-mata na sa Quran na giyuti makalalabi sa giyang kutua. Mga kitab amin turun sa giyang kaya dunia naguso penso Quran imiyaka manso sa giyang kutua mga hukuman amiyaka tanah sa giyang kaya dunia pun si ikwala amiyang una. Miyaman sa Quran. Hoy. Kaya sekalian yeman anian namanya kasambi. Ayah di tabi sumip lagi dia nun. Para teran asulang-ulang mo namanya ngawuna akitaban.
apung ku Allah na miya tahrif. Aya maknanya na miya pangalin. Lagi-lagi yang kana na kitab na ini turun ku Isa, Taurat, Musa, so Injil, siko Isa, nataro to pa miya alinanan, aging kana na kuan si ini turun ku Isa. Oy, digitawan mo na miya lambo si original yan, apyo, masih kena kepakaya ada. Asal tigiran na adna kita ba andeng na adna kita ba yang mana niyan na bagu. Oy, na ayama na niyan na mialin. Na di tanutut turimaan na bupuratian naging utake alin nanon kaya bupuratian tanu naging kuta original asli miya kapun si ku Allah. Kaya di kepakaya banga di paratian ka padanang ko ayaw man niyan na usulul iman. Kailangan na maparatihan nga sa mga kita mapungkol abya kata na saging kaya dunia. Naging ko tayo man niyan na original. Nagito isabab. Amya nga alino to kadaw to bugan wala akapasadan aban yan ito siya ka. So Quran na ini bugay niya nakapasadan asya pa niyan. Nagito itaman sa ini pungkukya. Kini turun nung ko Rasulullah. Nataman katanud ni man tu. Nada magagaw lang wana. Buminasa sa iku Islam. Ayaman aniyan na bang niyang binasa. Kalagi daging mutua. Kaya sa bapan sa mini paratian niya. Kaya pakaparatian niya. Budin. Amya panutul. Amya kapon sa Pilipinas sa suguan ng mga sarwang. Saging ka iya akida asabala. Asumong rokaan yang kapag study iso Quran. O andumanya mabinasa. Na miya kapiran niya din na mapreribi-ribu. Kagi ko mati na budi miya kalida po siya sa miyag Islam. Oy. Na gitu ya mana niya na bukod kagi pakanda kelas o kapunguti ang anan sa Quran. Kupa kaya makapiaso kapag Islam ka. Siya ki uto na gitu siya ba panunangutan niya di kapreribi-ribu si Quran. Na hadal Quran yahdi. Ay mana niya na pekaturu na naginan paratiyaw ahlu sunnah wal jamaah. Berarti aniran sulang na kita bamini turun si ku mga nabi, mga rasul na paratiran si ku Quran nagiti makalalabi nagugiyuti miya kapunas saging kutulang-ulanguan kitab amiyaw na aniyan. Paratiyariran aging kutulanguan na kita bamiyaw na diyo ku Quran na miya binasa. Miya tahrif, miya nga alin, kiyaw manan, udi na pilalbatan nilang. Ikasapulo sa gin kaya paratiran na gin kaya al-imanu bi anbiya illahi wa rusulihi wa annahum afdalu mimman siwahum minal bashar wa man za'ama ghairu dhalika faqad kafar. Wa anna Muhammadan afdaluhum wa akhiruhum wa annahu arsalahu linnasi jami'a. Ikasapulo aparatiya aging kaya ahlu sunnah wal jamaah. Na piarati iran sa tarutup sulang-ulang mo na mga nabi, mga sugu Allah. Oy, sa paratiya iran na sira na mga nabi, mga rasul, makalalabi si iko sa lakaw kiran. Ang mga manusia. Nasa din sa tao, aaya paratiya niyan na pakapalagi din yan sa mga nabi o gusto manusia. Dahil di ba rato Rasulullah? Napakad kafar. Paratiran na ikakaperuto. Dito ko pa kay. Kailangan na paratiyan nga na sira ni makalalabi. Mauna. Oy. Kano mo na eh. Kaya palagi din ka sa ginawa nga. Dito na bigan sa kitab. Pagwahyan. Sa kanyan. Pagwahyan. Na paratiran ayam makalalabikiran na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu ayam muripurya nabi rasul kapitero Allah Rasulullah la nabiyya ba'di
Dia nak ki nabi kaum aku urianakan. Oi, gitu mi ada si ko ke patau nabi madak lami nabi-nabi. Lagi di sikit ini ya Musailamatul Kadzab. Nana gitu. Ayam maknanya na minabi-nabi itu mga tao. Kada nabi apa kaum aku uriano Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para teyairan amataan Rasulullah na siusikan yan ko kadenden. Ayam maknanya na kadenden mga manusia. Tama penari ko mga jin. Kalau idagi mo tami alwi tanwa Miyakan siya na pelalakaw sirang, ang susabod ko mga sahabat niyan, so Rasulullah, katingin na pinayawa ko niyo saya ka, pendauan akan sa mga pagaritan ng mga jin. Na miyada so Rasulullah, yun naman ito, pindauan niya siya. Uriyan niya na miyakaw mabu. Na gina, so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ubu sa kalangkapan, si Iko, ayamanan niyan na mga manusia, padami adoy na tamang pang mga jin. Ikasapula wisa lagi gaya al-iman bi inqita'il wahyi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin wa man i'taqada khilafa dhalika kufrun. Ikasapula wisa na piara tayo ahlus sunnah wal jamaah samia potol suwahi apa pekapuong ku Allah ko uriano kaya patay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay manay na para tira na dunya kaya bawahi. Ba mga katiru Allah aba pa kauma ko uriano kaya patay Rasulullah. Da, gitu para tira. Para tiran amata-mata na sunagina sa kanya ni kulimpusan. O mga nabi na gusto mga sugo. Nasa din sa ayat para tiyan yan na sumasusurat niya nanan. Nasi ko akidaw ahlus sunnah wal jamaah na kufr iku kafir. Oi. Nah gitu mana tanong pagedaan lagi yang kayak ginawa tanong. Ipamamasig tanong masuk tanong ahlus sunnah wal jamaah. Maka susunod sa lagi nga ini surat ahlus sunnah wal jamaah gi iparateran. Giyay akidiran. Now maka susura mo napakasunod taon. Kakagiya ayam na niyan na pati ko ahlus sunnah wal jamaah. Kasapun aku dua nana al-imanu bil yaumil akhir wa kullu ma sahha fihi min al-akhbar suka paratiaya o alungan namuri nagu sulangulanguan amin buat takurik apa di mga tutulang ko alungan namuri ina loyo Quran nagusu ina loyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiari mau ahlus sunnah wal jamaah. So mga musyrik na diri na nang pura tiyan naging na alungan na mauri. Basta kaya tigilan na matay kami mbuluy ka abuto bayanak. O pa man pagkagamaw ka da miya pa sa duso kapugin taw. Giti para ti musyrik. Na so ahlus sunnah na di pura tiyan nilang so alungan na mauri aad na kapagin tawro wa dayon sa pakataman. Nagusulang-ulang wa nami aloy. Amata tagus iku alungan amaure. Kasapula gutulo na al-imanu bil qadri khairihi wa syarri min Allah ta'ala wa dhalika bil imani bi anna Allah alima ma yakunu qabla an yakun wa kataba dhalika fil lawhil mahfuz anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wallahu ala kulli syai'in qadir wa huwa khaliqu kulli syai'in fa'alun lima yurid. Kasapula gutalo naging kaya piara tayo ahlus sunnah wal jamaah so ukuran wala ama pia ukuran wala amarata ana lamun utupun si ku wala oi gu piara tera na mata-mata na swallah na katawanian susai udan yang pangkaaden. Ini pakai surat yang seikulah mahfud agi ang kutwalang ulang wanasay.
Bupiara tera na mata na suwalla na amay ka kuboy anyan susay amadin na maadin. Amay ka din yang kabaya o maadin na di maadin. Piara tera na mata-mata na suwalla na sulang-ulang wanusay na kuganyan. Bupiara tera na suwalla na sa kanya ni miyadin si kulang-ulang wanusay. Piara tera na suwalla na daar niyan, buka panggelubukan niyan, si kukububayan niyan, amang gulaulan niyan. Nah gina ni ayaman niyan na ika-10 abot 3 parateran. Gupon sa kana di nga paratean sa ukuran na mapian, ukuran na marata. Na. Kuna ba kay padku ahlus sunnah wal jamaah. Oy. Di nga paratean na swalaw bas kanya ni pagkagaga katawan ni sulang-ulangan asay udah niyang pangkaaden nana ay manana makaliliw karo. Oy. Ika-14 na al-imanu bima sahha ad-dalil alayhi min al-ghaibiyat kal-'arsy wal-kursi wal-jannati wan-nar wa na'im al-qabr wa adabi was-sirat wal-mizan wa ghayruha duna ta'wilin shay'in min dalik. Ka-14 na tiari mau ahlus sunnah wal jamaah sulangon na miyakurik dalil apian tudian so migagaib. Kalagi di barat tu aras ay maknanya na sakana ahlus sunnah na puraten ka maadin su aras wallah wal kursi naguso kursi. Oy, apa danang ko mga gaibat nana mga dalil yan uka para tenga ama adin sa surga buperatiya anaka ama adin sa neraka buperatiya anaka adna kamapian limus iku kubur nagu peratian ka adna siksa sa iku kubur buperatian ka adna ketitayin tanong wagito sa tigiran na sirat buperatian ka adna katimbang mizan wallah si salman mauri naguso salakausan sadi ke pakai sukapan na wilawan si ikusay asalakaw. So sabab ro naginan so para tiya o ahlus sunnah wal jamaah. Ika-14 na al-imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'at al-anbiya wal malaik was salihin wa ghairihim yaumil qiyamah. Ika-10 padku paratiran na piaratera na adna sapatu nabi si salungan na mauri naguad na sapatu mga nabi mga malaikat gusto mga salihin naguso salakaw piran sa giyang kutwa kaw maalungan na mauri ay manayin na piaratiran so safa'a kapong nabi pagkapong si kusalakaw ko nabi amay ka idinan wala sama padasakanian sa ging kutwa pumakasafaa. Ika-15 miyaw masuras tano na ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah fil jannati wa fil mahsar haqqun wa man ankaraha aw awwalaha fahuwa za'igun dalun wa hiya lan taqa li ahadin fid dunya. Pat sa paratiran ka-15 nakila yung mga mu'min sa Allah sa alungan na mauri sa isa surga upadami aloy na sa isa mahsar agiw to na paging benar na ka nasa tao aongker niya no to na udi na tawilan niyan sa salakaw nakadidegan itu nagugiyang ko to kakilaya sa dunia ku Allah kakilaya ku Allah sa alungan na mauri na diumpod so katatago sa dunia kadid na kita baka kakilaya sa iku Allah sa giyang kaya katatago sa giyang kaya dunia na para tayo to ahlus sunnah wal jamaah di sa kilaya sa giyang kaya mananian na dunia. Ika-10 ng akidah wa ahlus sunnah wal jamaah di ikapusan yan nana gin kaya karamat al awliya was salihin haqqun
Padku paratiran aanay bubugay wala ang mga karamat sa iku mga aulia nagusto mga salihin sa ayama na niyan na benaruto sa mga karina lagi do ayama na niyan na so Sa'ad ibn Abi Waqqas na sisagyang gutwa kaya terapanairan si iku mga Faris, mga force na sisiran sumiyong si sa Madain na kinuwairan ng sulantay na ayak may pagtakiran na malaaig. Oy. Na dito ko tarapa sa kuda. Na tigagyan mo tuwa pagtaw Kisra. Di siya makalambus. Oy. Nana adna sa katawa sahaba niya panutul. Igi na kay Sa'ad. Niya nagkamang Rasulullah. Asi kung gugay sini at tempo kamarganan nasa din sa pungnin nakakuwala na mapunggulaw lang. Para tigo sada. Ala barakatillah. Lawan na mo dyan gini na tarapas ka nung sinubakan di paningidingil. Napiya ka ukit sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na padutuwa mi alo ya karama kakagisok na ba nabi na karama oy kanaba mu'jizat kakarama kanaba mu'jizat oy na padsirang mga awliyaullah agu padsirang mga salihin oy kapakayaan na salih awliya aging gutwa kapumulong yan na bubarakatan ng Allah. Karama ito. Karama ay pumbagay wala sa utwa mga alay parateya. Uy. Mga alay simba ko wala akurik. Nana. Dito, ayama na niyan. Naso salakoro, ibaratok karama. Kalaido ka sihir-sihir. Kailing ka mamulay na. Nana, kanabo ito karama. Uy. Kadidigan ito, sihir, sa wapro, sa tanong utama na, gina ni, kaya sa mariatano, sa giyang ko ito akida, o ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.